قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Kim Allah'tan başka ibadet kılırga layıklı bulan bir ilah da yok deyip şehadet getire iken cennetke kirecek. Hem bu hadisni işitkeç көп kişiler uylay, mine min bit la ilahe illallah deyip aytem, demek min cennetke kirem deyip. Birinçiden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytmadi, aytken deyip. Aytdi, şehadet getirgen deyip. Şehadet getirgen deyip. Şehadet getiru yani aytken. Hem aytkenden soň amel kılgan. Amel kılgan. Eğer sen aytasan eken Allah'tan başka ibadet kılırga layıklı başka ilah yok deyip. Demek Allah'a gına ibadet kıl. Allah'a gına ibadet kıl. Kaldır layık bulmagan zatlarını. Ibadetke layık bulmagan zatlarga ibadet kılma. Sen bugün aytasan la ilahe illallah deyip. Yani Allah'tan başka ibadet kılırga layıklı bulgan bir ilah da yok deyip. Özün яңа yılda кышбагайдан сырыйсың. Сен бүген әйтәсең ла илаха иллаллах дип, өзің шыршы тирәләйәнәсең. Сен бүген әйтәсең Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лайыклы илаһ юк дип, шунда барып мәйетләрдән, әүлияләрдән сырыйсың. Шуңа күрә, әгәр син шаһадәт китерәсең икән ла илаха иллаллах дип, димәк бары тик Аллаһка гына гыйбадәт кыл. Һәм калдыр башка затларны. Гыйбадәткә лайыклы булмаган затларны калдыр, башка иләһләрне калдыр. Һәм шул кеше кем ла илаха иллаллах дип шаһадәт китерә, һәм бары тик бер Аллаһка гына гыйбадәт кыла, бары тик шул кешене җәннәткә керәчәк.